Khuluma ngamhlanje ngamafutha emali. Ngisazonikhombiza ukuthi mangikhuluma ngamafutha emali ngikhuluma ngani. Ngikhuluma ngento oyibeka phansi mina ivele iphumele ebhodleleni ngoba isuka iphakamisa into angempela. Ngiphinde mlaleli ngithi ungaphuthelwa inamba kaDokotela uDlamini ethi 083 59 15 624 083 59 15 624. Inyanga yaseThekwini leseduma umhlaba wonke ezakhela igama eyensimangaliso ngitholakala eNgonyameni eMlazi la ngikhona ngasesontweni lekaShozi. Akekho ngamazwe Dokotela uDlamini ko Facebook noma ko Instagram ngikhona. Ku Facebook uthi Dr. Dlamini Ikhosi Extended. Facebook uthi Dr. Dlamini Ikhosi Extended. Ku YouTube uthi Dr. Zakhele Dlamini Ikhosi. YouTube uthi Dr. Zakhele Dlamini Ikhosi. Ku TikTok kwaphela siphile endaweni ezimnandi esikhathini samanje uthi @Dr. Dlamini Ikhosi @Dr. Dlamini Ikhosi. Uzobona ngigile imanga ngizothi imlalelo ohlele ekhaya uhlaleleni ungakangiboni abanye abantu ngibacepisile uhlaleni ungakangiboni wena ngigilile imanga woza ngizolungisa lelo dlozi lakho lapha ekhaya sithi thina asilichithi igazi uma ngafanele. I'm the best in the best ekuhloleni ngihlola ngo500 rand amakhandlela awu2 amhlophe u5 rand ukubingelela ikhosi ngoba angikunika into okuceba ngingatholanga ukuthi idlozi lakho lifanele ngikunike le doba kunakwenza ukuthi ngikunika amafutha kanti idlozi lakho belingawafuni amafutha bekufanele ngibheke umhlanhla bakho ukuthi koneke kuphi umhlanhla bakho ngoba kunokwenza ukuthi ufike uchazele inyanga kanti inyanga iyalapha omunye umuntu akakwazi ukuhlola. Ngoza la kuDokotela uDlamini ngikuhlolele mina ngithola ukuthi kudalwa yini ungabi nawo umuzi abantu benemizi kudalwa yini ungayigibela imoto enhle abantu begibela imizi emihle kudalwa yini nepromotion okade uyifuna uyithola ingani kudalwa yini ube nama degree ungasebenzi kudalwa yini ukuthi la business akho awe nothadlodlobale mhlawumbe bohlala eSentini mhlawumbe bohlala eLalusha mhlawumbe bohlala eMhlanga mhlanje uwile izitha zakho ijabulile wosala kudlula bedlala umfana ongenamona bathi nganyiwe izinto zangwa izibe singashubiseka nehlobo wosala kimi umenzi wezinto ngithi mina hamba ucheck kuma social media ukubuka imanga engizenzayo ngithi mina nginezigubhu mina ezenza imanga. Nkosi yami ngifuna ukukhuluma kakhulu ngonsuku ngiyoyicela iKZN ngivakashela ekhaya niyobona imhlola nginezigubhu mina engisikhulumisa mina ngicela imali yenze ngoba imali iyacelwa ngoba bomkhulu ingakho ngithi woza ngikuhlolele eqala ngithole ukuthi iliphi leli dlozi ngoba ungathola ukuthi wena uhamba nje awulazi nedlozi lakho eligidelayo awusazi nesidalwa sakho kuyisona esingamele ukuthi unganyelwe iliphi lona ithonga wena kodwa uyahlaba uyadunguzela entweni ongayazi ukuthi uphabani lezi ithebo ikhiphayo izithebe zikabani ingakho idlozi zililwa ungathothi imoya yakho nje ayiganisiwe ingakho ke manje izinto zakho zinhlakanhlaka kanti inhlahla ikhona mhlawumbe uthakathanga wena udinga mina nje inyanga enkulu ikhosi lamakhosi inyanga yabantu ngithi mina umlaleli nombukelo semakhaya manje obuka lolu hlelo obuka lezi le program musu ukuhlala ekhaya manje sikhona thatha lezi number ezithi 083 59 15624 ufone uthi baba uDlamini nami ngiyafisa uleli business lami lo masingcwabisana wami ukhuphuke lama tender namakhuphuke leli garage le imoto nami ulikhuphule ngithi mina sikhona igubhu ziyaqala ko 15000 kuya phezulu ngithi nawe unganamali ngiyakwazi ukuyogeza laphana silincenga ithonga ngoba mina ngumlaphi wendabuko angiqola abantu ngicela futhi kuniqwayisa ukuthi kukhona abantu abaheka abantu ngegama lami asifaki imali eShoprite asifaki imali kwaPhephu imali uyafona uDokotela siyakwazi ukukuposela uDokotela uyatholakala eGoli uDokotela uyatholakala eCape Town uDokotela usiyatholakala eMpumalanga kunomuntu okwabhala la wathi baba uDlamini ngiyabonga leyo nto yasusa umsindo ku social media wathi ngiyabonga baba ngifike nginganalutho wangenza umuntu wezothatha isigubhu la ekhaya kaDlamini sinegubhu ezinhle negubhu zobubi ngicela uqala ngesigubhu sobuhle kuqala ngicina ngesobubi igubhu la ekhaya khona esa 15000 kube khona esika 25000 kube khona esika 50 igubhu zobuhle lezo sizenze njani ngaleza 15000 akukona ukuthwala lokho akukona ukuthwala silekelela idlozi la khona elihamba likhathala khona lesa 15000 isuke siqoqa umsamo wakho siqoqa inhlanhla yakho step number 1 loyo awukwazi ukuqhamuka usiyongena ku step number 3 ungazange uqala step number 1 ngoba uzowa
nguyiswa yini na ama challenges kunezitepho sukuzeqile nemigomo yakhona usuku uzoyeqa kodwa abantu bayakwenza lokho ngenxa yendlala uhamba umuntu after 2 years 3 years seziyambhedela izinto ngoba kunezigaba angazange afakwe kuzona 15,000 siyahamba siyokugeza sigezela na sigeza idlozi lasekhaya komamakho sigeza idlozi la kwekhaya kobaba wakho siphinde futhi silungise umhlanhla bakho masiqeda lapho mase wena sikwakha umzimba wakho sikufake imali ngoba lesi sigubhu phela kufanele mawukhuluma naso sizwe into oyifunayo igubhu uma umuntu ezothatha isigubhu khona othathela ibusiness kukhona ongana business kukhona umuntu osithathela ukuthi siprotect umuzi wakhe kukhona umuntu isigubhu sithathela ukuthi noma kuthiwa ungathuma ilwane enganani kodwa ngeke kwenze lutho ngoba izingane zakhe nonkosikazi wakhe nabafowabo ba-protected kukhona umuntu othatha isigubhu ngoba esithathela ukuthi ufuna ukuthi imali esikhona manje ingapheli yandi lo muntu kuthiwani uzokwandisa lezo igubhu isigubhu sa 25,000 siqala kulabantu ke manje bamabhizinisi ila khona ke siqala ke khona sihlaba kanjani kulesi sigubhu sa 25,000 ila khona sikhuluma nento ekwazi ukukutshena ukuthi manje sukuma naba abantu bafuna ukukudubula sukuma manje kunomuntu endaweni ethile noma ilento ikwazi ukukutshena ukuthi imali kuphi bazongizwa kabahlakaniphile ukuthi sengithini manje igubhu za 25,000 lezo sisuke sihlaba imbuzi lapho ezo 15,000 sifaka inyongo yenkukhu ngoba sisuke sakufaka ethongweni lakho silungisa ithonga lakho u15,000 lo 25,000 sithinta imbuzi uma singena kwa 50,000 siqala ke lapho ke ususudlule kulezi igaba ibusiness lakho seliprogressile ibandla lakho selikhulile driving school yakho sunezimoto usuya maintainer manje ukuthi cha sengifuna manje okungaphezulu udokotela siyakubuyisa ke uza le ekhaya uzohlala u7 days ku 50,000 uzohlala u7 days ngeke ngibe nama details amaningi ke labusuku esenzani kodwa usuke nakhona futhi ungazile ukuzothwala lokubulalayo ukuthwala lokho kuhle okungabulali kodwa akho silwane esilala nengane yakho asikuniki isilwane la isigubhu lesisikhuluma ngaso kodwa uma sizongena la ko 100,000 usuke sizokunika isilwaneke lapho it's either impundulo it's either inyoka it's either okunye ngengikusho Zo3 lezi zinto ekufanele unikezwe zona u100,000 150,000 siyagcina ku 250,000 250,000 usuku uzothola ilokhuza emnyama nebofu bayazi ukuthi ngithina abazi izinto usuku uzothola emnyama nebofu siyezibeni ke lapho ila usuyothola khona emnyama nebovu ila khona kufanele khona egcekeni lakho kube nesiziba noma kube nendlu esizokwazi ukuyigumbela ibe namanzi ngoba lento ufanele ikhuliswele ekhaya iphakelele ekhaya ihlalele ekhaya u250,000 sifuna umuntu ongananembeza ke lapho sifuna umuntu othi ukhathele mina ngabatshela abantu uthi mina ngithwele mina ngabatshela futhi abantu athi nginemali futhi angiqamba amanga ngifuna umuntu osekhathele othi yena ngisana nembeza mina kudokotela ngisana nembeza uze la kumina uphaqala 100,000 noma uvela uphatha u250 noma 150 ngokunika into omlo ozokhuluma nayo ngokunika into ozoyibona ngamehlo ngokunika into okhombisa abanye abantu uthi ikhosi lamakhosini kodwa bengisakhuluma ngokuhle okwamanje ukuthi kulesi sa 50,000 siyangena ke lapho kusithinta inkomo ngo50,000 ngobani obaba omkhulu bakho njengoba bengasekho amathamba asalala angithi kufanele ubanaka ubahlabele sikufundisa ke manje ukuthi ithonga linakwa kanjani ukuze ithonga lona liresponde kuwena kunokwenza kahlapha ukuthi ekhaya kini kunabantu angazi benzelwa amaliba mhlawumbe kini kunabantu abangazi benzelwa imisebenzi mhlawumbe kini kunabantu abangazi bakhushulwe kunabantu abaningi abangamele lezikhwama noma lenhlanhla umhlanhla bakho kuwena ngegazini nabantu ohamba nabo ingilosi yakho awubazi ba ubani abangamele sicheck abotho ubani bafunani mase siyabahlanganisa kule nkomo babe idlozi elilodwa bangakubangi ngoba ithonga once wahlaba kuvuka elinye kuvuka elinye kuvuka elinye kodwa silakha leli thonga ukuthi libe linye noma kuthiwa wakagumede uzalwa umamkhizi ubaba ugumede funa sibahlanganise laba abantu noma kuthiwa ubaba wakho noma wakho abazange bagcace noma azange baqede ukulobolana kodwa ngoba phela bakuzala le moya ikwena iphila kwena egazini funa lesihlanganise le moya ibe munye ukuze ke nalakho idlozi ligide mase bethi abantu cha uthwele ungakathwali ingoba umsamo wakho siwenze kahle sakunika isigubhu esiphila
ophilayo. Lapho kusuka usuthola indoda nomfazi, igubhu ziba impilo lapho. Uma umuntu ekunika isigubhu esodwa kukhiphe lo mali ubokwazi lonto ayikho. Kusuka kukhona indoda nomfazi. Indoda nomfazi ke kusuka kusiwe zidla lezo igubhu. Ingakho endodeni sifakani inyongo yani yenkomo. Kuthi ngalalesi isigubhu sidlani, sidla amafutha, sidle futhi enye inyongo. Engeke ngiyikhulumela ngoba kukhona abantu ababuka lama program ethu bese bevuka ekseni beyizinyanga baqola abantu. Udokotela uDlamini Ikhosi uthi mase singena 100,000 hayi 100,000 umntaka baba siyahlala ke nawe ke lapha ekhaya sike sifuneka ukuthi ke sithole amathuna ngeke ngibe details kakhulu ke lapho ke sesijula ke lapho ngoba kunegazi elimbi elichithekayo ke lapho kodwa uyaceba ulala nemali uvuke nemali uyaceba lapho ngoba mina ngathi ma South Africa manje ngase nilalele kahle nibuka inhlelo zami ngisho ku TV ngathi I'm the first one okwazi ukukhuluma iqiniso ku TV ngathi I'm the first one oveza imfihlo ezinyanga eziyifihlile ngithi mina uma ufuna inyoka ebovu ufuna inyoka emnyama noma ufuna namakhanda awu4 noma amakhanda amathathu phatha 250,000 sambe thina sesizibeni uyabona umhlola bawungizwa kabakhulile ukhakhala uqina uthi ngithini manje ngithi mina mawufuna izinto zangampela una imali ufuna uku-extend thintana nodokotela uDlamini Ikhosi mawufuna okuhle siyakwenza okuhle kodwa mawufuna izinto ezinamandla thatha 7 days uzohlala nami ekhaya ngikwakhe kodwa uma singena 100,000 150,000 250 siyagcina lapho kaDlamini ayikho imali ekithathwa kaDlamini ngaphezulu kwa 250 ngoba siwesenza into enkulu lapho sihamba size sifike emagcekeni akini u50,000 ngicela ukubuyela kuona asikuniki igubhu indoda nomfazi singazange sihlola igcekela kini ukuthi lethe sikunika noma uhamba nayo ngeke ijike nendleleni siyakuchecka konke lokho ngoba kunabantu abalanda igubhu koMalawi balanda igubhu eSwazini balanda igubhu koMozambique balanda igubhu koNigeria balanda igubhu koKenya so indawo lezi sizazi ukuthi is powerful bayelanda izinto kodwa mase efikile wakwela nayo kodwa angakwazi ukuthi imsebenzi alanda isadawana kade asikhandiwe kahle alande into kanti lento ayicorrespondiwe nedlozi lakhe ukukhumbula ukuthi ithonga uyayilanda into uthi uyafika naye ekhaya vele liphuma idlozi ivele ingasebenzi lento funa siqale check igceke lakho nethonga lakho ukuthi liyayifuna yini leyo nto oqala udokotela uDlamini Ikhosi lena thathani inamba 0835915624 ngisemlazi la ngikhona eThekwini ngisemlazi bakwethi ngisengibuyile eGoli lezi insuku yonke lezi inyanga ngoze ngihambe ngoSeptember ngibuyele eGoli udokotela ukhona ekhaya usebenzele ekhaya siyahlola u500 rand ukuhlola amakhandlela awu2 amhlophe u5 rand ukubingelela ikhosi ufuna la pin code uthi ngixoxa kancane kunane pin code la ekuthi umuntu othandana naye noma kuthiwa ukufihlela nganani wasebenzisa umuthi wami mina ukutshela ipin code yakhe ngiyakutshela kukhona umuthi ekuthiwa iGomora ngicela labo baba laba abanenkinga nginembiza ekuthiwa uqeda umona uvuka ekseni umama ashaya amaqanda half cook akhushiza ice ngoba umshado omuhle umshado inkonzo yasekamereni mayinhle noma unganemali engakanani inkonzo yasekamereni mayingayinhle lelo khaya nalo ukuthula kunokwenza ukuthi wena mama uhlele ekhaya abantwana bakho bayaphuphuma ubusathe umshado wakho usuyahlekwa kuona woza ngizokwakhisa lo mshado wakho woza ngibona baba lo ngodwa sakhe yakuhlupha uhamba ama truck uya driver uyanyamalala ekhaya hamba isikhathi eside kodwa khona abantu abangena esithebeni sakho esibayeni sakho woza ngizokwakha sosibaya ngoba isibaya inkomo enganasibaya ihamba idla amasima abantu ngithi mina #Ikhosi lifikile inyanga abantu umsizo wabantu njalo ngicela ni subscribe le video nikhombisa abantu abaningi subscribe le video nikhombisa abantu abaningi ukuthi Ikhosi lamakhosi belifikile kwi-KZN products ngamhlanje bengikhona ukuthi ngizokhuluma nani ngikhuluma ngamhlanje ngamafutha emali ngisazonikhombisa ukuthi mangikhuluma amafutha emali ngikhuluma ngani ngikhuluma ngento oyibeka phansi mina ivele iphumele ebhodleleni ngoba isuka iphakamisa into ngampela sesikhathele manje abantu bathi benza izinto ezingenzeki ngoba nani futhi niyakhononda ngithi mina mawufuna ukuthola kahle ngodokotela ngene ku YouTube uthi Dr Zakhele Dlamini Ikhosi nginama video more than 35 to 40 lapho ngikhuluma minyaka yonke yes ngicela niqhubeke futhi nibuke inhlelo zami ku TV lapha KZN TV Soweto TV qhubeka nilandele udokotela uDlamini uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anithande ushembe unyazi lezulu ahlale nani kuzobe phakathi amen.